ndabivuga kunda ndakubwire mukama jewe nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose turagukengurukiye cyane wewe Yehova Shama we mana washimye gushinga ihema ryawe mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe kugira ngo ukorere muri twebwe iby'ibyiza n'iby'ibyishimo turagukengurukiye cyane rutarega ubuzima bwacu turagukengurukiye wewe mudahemuka wacu turi mu izamu ryo hagati ya saa 3 na saa 6 turi kwitazura tuva mu munsi wa 268 twinjira mu munsi wa 269 turasabye ngo ubwami bwawe bube mu mitima yacu turasabye ngo inema yawe igwire muri twebwe Etanu Muserari karigisha yaravuze ngo ubuntu bw'umukama nzoburirimbana naryo ngo imbyaro zizogenda zirakurikirana ngo nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe rudasombwa reka natwe uyu mwanya dukirurutse imisha yacu tuvuga ubugwaneza bwawe erega mukama nituri bifate minenerwe na nuko twobipfisha ubusa kuba dufise uyu mwuka w'abazima ni wewe n'ububasha bwawe ni muwe zawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe gira neza twebwe abana bawe ubwiranda bwawe butubikunyagora ku ngoma turiyanye ibyaha byacu byose byadutumye dutunga imyidodombo mu mitima yacu bikanka ko twumvira ukuri kwawe bikanka nuko duca bugufi ngo tukwiyegereze twitwikirije amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo umwami wacu umukiza wacu umucunguzi wacu turasabye ngo ayo maraso meranda adutwikira tubohora ibyaha n'ibyago byose ayo maraso meranda dutandukanye n'igisokuru kibi kivugira mu mishaha yacu ayo maraso meranda dutandukanye n'impanuka zose zikomoka ku bwonko bw'abagome ayo maraso meranda dutandukanye n'imitego twitamo mu kuvuga amajambo adakwiriye amaraso meranda dutandukanye n'imyuka mibi itongerewe ku busambanyi twagendeyemo cyangwa tugenderamo itongerewe ku kaboregwe twakoze cyangwa tubikora itongerewe ku bubeshi twakoze cyangwa tubikora iyo myuka mibi itongererwa ku bugome bw'imitima yacu ku masharari mu mitima yacu maraso ya Kristo natwese turonke imbabazi tube twebwe bazima twebwe dushobora guhingura no guhinyanyura isi kubw'inema y'Imana igwiriye muri twebwe no kubw'ububasha bw'ijambo ry'Imana bukorera muri twebwe duhagurukiye gusenga twisengera dusengera abacu n'igihugu cyacu duhagurukiye gusenga dusaba umugisha umugwiza no muhesagiro duhagurukiye gusenga dupfugurutsa urupfu n'impanuka zose ahubwo tukatura kuri twebwe umugisha wo kuramba no kururanirwa dawa twese ubwagiye mu ijuru wowe Yehova Shalom
uri Imana isoko ry'amahoro yose umwana w'umuntu akeneye kugira ngo abe arambye kandi aruranirwe. Hari igihe twagendeye mu bwiyorobetse, hari igihe twananije abandi, hari igihe tutitwaritse ibyacu tujya gukereya amahane. Turaje turi twebwe twisobanuke kugira ngo uyu munsi udukure ko ibisuzuguro by'ubwoko bwose, uduhuze n'icyo bita umugisha utangwa nawe. Tubahorera amasezerano ko ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe. Uyu munsi wa 239, uyu munsi uhuye n'umunsi wa 5, uyu munsi uhuye n'igenekerezo rya 26 kwezi kw'Icyenda 2025. Turakuyemo iminsi 4 muri ya minsi ijana dusigaje muri umwaka wa 2024 ngo dutabe umushinge wo kwinjira mu mwaka w'udahanga wa 2026. Tunezereza ubwoko bwawe, utwumvishe kandi wumvishe amagufa yacu ko tugiye gusubirana ubuzima. Twumvishe ko nawe twahombye ko tugiye kunguka kuko ugiye kudusubiza ibyacu byari byarariwe n'inzige. Garatsinda warabyivugiye ko inzige uzigira ingabo zawe kugira ngo tukugaruke. Mukama Etanu Muzerani arigishije aravuze muri Zaburi ya 89 uko imbyaro zizogenda zirakurikirana, unzomenyesha n'umuntu wanje ubudahemuka bwawe. Naje ndatuye kuri Imana yuzuye imbabazi, ndatuye kuri Imana itanga umugisha, ndatuye kuri Imana itanga amagara meza, ndatuye kuri umubyeyi rukundo kigongwe, uhoza abarira, ubohora ababoshe, uruhurira abarushe, uzana impinduka muri twebwe ukadukura ku cyavu ukadushyira ku cyata gishingiye ku buninazwa bwawe. Wohereza imitwe yacu amavuta asa n'ay'inzahabu. Turagomba gusayangana bidashingiye ku bw'isi, bisayangana ahubwo bishingiye ku kuri kw'amasezerano yawe dutubiza mu bishaha yacu. Twumvire nyaguhora kungo mubone ko dusize uburiri bwacu, dusize amashuka yacu. Turaje gutazira izina ryawe, turaje kuvuga ubuntu bwawe, turaje kuvuga impuhwe zawe, turaje kuvuga imbabazi zawe, turaje gushingira ku itegeko ryawe kugira ngo rituyobore uyu munsi. Tubone guhabwa wa mugisha Yozefu ya Arimate hamwe nande na Nikodema bisobanukiwe. Yesu uri umwungere w'imitima yacu, Yesu uri umuhoza w'abarira ndabyemera, Yesu uri neturuye ndabizi kandi ndabyemera. Yesu Kristo mukozi mwiza, Yesu ni wowe rutare rwacu, ni wowe twizigiye, ni wowe duhanze amaso. Buri gihe tugusaba inkomezi kugira dushobore gutsinda umwasi. Twongere inkomezi, abagabo bashobore kwivuga, ababyeyi baguha impundu, ibibondo bikuririmbira. Mu bihe by'amago, mu bihe by'ibyago, mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'umunezero, hose turagukeneye. Turagomba kukwiyegurira, turagomba kubana nawe. Abagore babane nawe kugira bagire igikundiro, abagabo babane nawe kugira bagire icyubahiro, abakobwa babane nawe kugira bagire igikundiro, abahungu babane nawe kugira ngo bahinduke intwari. Ngama Yesu ubuntu bwawe nibutsimbatare mu mitima yacu na naryo. Erega ubudahemuka bwawe bushingiye mu ijuru. Ijuru Pawulo ariko araryandikira Abagalatiya mu kigabane cya 5 yarababwiye ngo amahoro, ibyiza, ibyishimo, ubwenge, ubumwe, ubudahangarwa bw'ibintu bigaragaza ijuru muri twebwe. Yesu Kristo mukozi mwiza, ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu, bwamamare busangangura ubundi bwami bwose bwishike muri twebwe ngo buduteze akavuyo. Nguyu mwanya mwiza kunina asisi na ryawe tugahabwa umugisha. Ngumwanya mwiza wo gusenga abagwayi bagakira. Ngumwanya mwiza wo kwirukana amahane. Nguyu mwanya mwiza wo kwitandukanya n'amacakubiri. Nguyu mwanya mwiza wo gusengera igihugu cyacu.
yaravuze ngo Imana iyo yagukunze irakwitorera ikagira n'isezerano nawe. Nibyo Pawulo yabwiye abaromani ngo abo yakunze nibo yitoreye. None mugabo, kwa wigeze kurahira Dawudi umusaki wawe ukamubwira ko uzoshigikira urubyaro rwiwe imyaka yose, Kristo akaba yaravuze ngo ndi intare yo mu muryango wa Dawudi, natwe tukaba turi muri Kristo, Kristo ari muri twebwe. Gira n'isezerano ry'intava natwe papa, gira n'isezerano ry'intava natwe ubwoko bwawe tubyutse guteramira ijambo ryawe. Gira n'isezerano ry'intava natwe bw'ibibondo byawe binyuze mu maraso ya Yesu Kristo aho turonke n'imbabazi z'intava. Gira n'isezerano ry'intava natwebwe kugira ngo ubu burwayi tubukurweko, iyi mivumo tuyikurweko, iyi mikoshi tuyikurweko, agahinda kagenda, ibyonyi biduhunge. Waramwemereye ko uzoshigikira urubyaro rwiwe, umwemerera ko uzokomeza intebe yiwe imyaka yose. Ndavuga ngo n'icubahiro. Urukundo rwawe Yesu rurengeye byose hose kandi rusumba inganji z'abantu. Ku gikiriza cyawe niho tugomba kwibera, kandi muri icyo gikiriza cyawe niho tugomba kubohokera. Kama Yesu nawe twari dufise dukunda, ariko uradukunda. Pawulo aravuga ngo byoroshye gukunda uwo ukunditse, ngo nawe umunyabyaha umukome. Urakoze Yesu. Kama Yesu nawe twari dufise dutora, nawe ari kuturira imyenda nta n'uwo yirira baba kizengerejwe nayo kiretse wewe. Dutore nawe twari dufise yo twishimira ngo avuge ngo uwo ni umwana wanje namwe barutse uyu munsi. Baraduta kubw'imyenda tugendana, bakaduta kubw'imibabaro tugendana, bakaduta kubw'ubugome twagendeye, bakaduta kuko batubonye tuboreho, bakaduta kuko ataco dufise twihereza, bakaduta kuko twamaze kugira amanyanga tukabundabunda, ariko baratwitoreye. Ngaho gusengera imbohe z'iby'isi zikabohoka, ngaho gusengera indushyi zikaruhuka, ngaho gusengera abangirije bakabohoka. Yesu mwongere mwiza, turagire mucanga cy'ubwatsi butoto yazongotse, erega turabikwisabiye Yesu. Jewe nje guhaye ubudahemuka bwawe kugira ngo mpabwe umugisha mushasha. Mbese kwijuru rihaye ibyiza, ibyiza n'ibitangaza byawe n'indatobivuga. Jewe nje guhaye ubudahemuka bwawe wikora